Anaia Arrebok. Domeka honetan, Gabonetako jaien oihartzuna somatu daikegu. Dei egiten jaku gizon egindako jainkoaren, mundua salbatzeko Belenen ume egiten dan jainkoaren egundoko misterioan murgildo gaitezan. Jauna etorri da, eta gure artean jarri da bizitzen. Unidos en el canto, comenzamos nuestra celebración. Belenen sortu jaku jainkoa, azarreio dia honotzen, dago gaizoa, lasto pizkatzen gainean. Arnasa beros berotu daigu, apa emonaz mozua. Asko maite dut nik neure ama, ni sortu nenduelako. Baina zeintzua maitiago dut, ni gaitik jaio dalako. Ta gurutzean bere odoldeuna, emongo damelako. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Zenideok autorla ikusan gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezan. Maria gandik jaio eta gure anai egin zinan jangoikoaren seme zareana. Erruki jauna, erruki jauna. Gauza guztiei izatea emon deutzen aitaren betirako itza zareana. Kristo erruki. Mundura bakea eta salvazioa ekartzera etorri zareana. Erruki jauna, erruki. Erruki dakigula jainko guztiz altzua eta gure pekatuak barkaturik eroan gaizala betiko bizitzara. Haintzaz eruan jainkoari. Dana. Haintzaz eruan, haintzaz eruan, haintzaz eruan. Haundida eder zaitugulako, gora zu eskerrak zuri,
zure semea gu salbatzera, bialdu dozu zerutik. Aitza seguran, aitza seguran, aitza seguran, jaunari. Eta bakea, lurrean gizonari. Eta bakea, Egindakigun otoitz, jainko algustidun betikoa, fededunen argia, bete egizu mundu osoa zeude argi aintzaz, eta argi dizdiratzu horrek eroan dagigula herrialde guztiak zeu ezagutzera. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jangoiko eta errege bizita eta gizaldi guztietan, La primera lectura nos habla de la sabiduría que es la ciencia de Dios. Nos da palabras de eternidad. Siraken liburutik. Jakituriak bere burua goratzen dau, bere herriaren erdian aintzaz beteten da. Goigoikoaren batzarrean ahoa egiten dau, eta haren ahalmenaren aurrean aintzaz beteten da. Bere herrian erdian goratzen dabe, eta santuen batzar osoan miresten. Aukeratuen taldeek gorapenak emoten deutzoez, eta bedeinkatua izango da bedeinkatuen artean. Orduan guztien egileak agindu eustan, sortu nindudanak, txabolea eregi eustan eta esan. Bizi zaitez Jakoben herrian, eta izan bedi Israel zure ondarea. Hasieran, gizaldiak baino lehenagotik sortu ninduan, eta inoiz ere ez dut amairik izango. Txabola santuan, haren aurrean, egin dut zerbitzua, eta holan zion mendian finkatu naz. Urimaitean emon deuz atzeden, eta Jerusalemen dago nire agintaritza. Izen handiko herrian bota ditut sustarrak, jaunaren arloan haren ondarean. Jaunak esana. Itza aregi egin jaku, gure anaren bizileku. Danok. Itza aregi egin jaku, gure anaren bizileku. Jerusalem ospatu egizu jauna, Zion goratu egizu zure jainkoa, zure ateen zarrailak indartu ditu eta zure seme alabak zure barruan bedeinkatu ditu. Danok. Itza aragi egin jaku, gure anaren bizileku. Zure mugetan bakea ezarri dau eta, garima minez asetu zaitu, bialtzen dau lurrera bere berbea, eta haren berbea bizkor eta harin doa. Danok. Itza aragi egin jaku, gure anaren
segunda lectura, Pablo nos habla de una herencia nuestra e imborrable. San Paulo apostoluak Efesotarrei. Bedeinkatua izan bedi jainkoa, Jesukristo gure jaunaren aita, espirituaren era guztietako bedeinkapenez zeruan, Kristogan bedeinkatu gaituana. Beragan aukeratu ginduzan, mundua sartu baino lehen, haren aurrean baitasunez, santu eta errubako izan gaitezan. Aurrezako eratu ginduzan, bere seme alaba orde izateko, Jesukristoren bidez, bere nahiaren omeratasunez, bere seme maiteagan hain ugari emon deuskun grazianen aintzak, bera goralpenez bete dagian. Jesus jaunagan dozuen sinestearen eta fede duen guztienganako dozuen maitasunaren barri jakinik, eten barik diardut zuegaitik eskerrak emoten, nero etoizetan zueko goan izanez. Jesukristo gure jaunaren jainkoak, aintzaren aitak, emon deizu ezala espirituaren jakituria eta goi argia bera ezagutzeko. Argitu dagizala zuen barruko begiak, jakin dagizuen zer itxarotera deitu eutzuen, zeinen aberatza dan fededunentzat oinordekotan prestauta daukonaintza. Jaunak esana. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, Cristo proclamado a los paganos. Gloria a ti, Cristo creído en el mundo. Tan. Aleluya. Jauna zuekin Jesukristoren evangelioa joan deunaren liburutik. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, y el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les da poder de ser hijos de Dios. Estos no han nacido de sangre ni de deseo carnal, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jaunak esana. Senide maiteok, gaur gaunosteko bigarren domeka dugu. Domeka honetan,
Gabon jaietan ospatu doguzan misterioak hausnartzen doguz. Jangoikoa gizon eginta, eta geure artean jarri eban bizilekua, eta guk ikusi dugu haren aintza. Jangoikoa ez da inork inoiz ikusi. Aitaren altzoan dagoan seme bakarrak emon dauzku haren berri. Hermanos, y la palabra se hizo hombre y hemos visto su gloria. El hombre de siempre, de todos los tiempos, quiere ver a Dios. Pero a Dios nunca jamás le ha visto nadie, ni le podemos ver. Pero los cristianos también queremos ver a Dios. Los cristianos creemos que Dios tiene un rostro humano, que Dios se ha hecho hombre en Jesús y que nosotros podemos ver el rostro de Dios en Jesús. Jesús es el rostro humano del Dios invisible. Y así, nosotros en Jesús sabemos cómo nos mira Dios. En Jesús sabemos cómo nos cuida Dios, cómo nos busca Dios. En Jesús sabemos cómo nos perdona Dios. En Jesús se nos ha revelado la gloria y la verdad de Dios. Él es la luz, porque el Verbo se ha hecho hombre y habitó entre nosotros. Hemos escuchado este Evangelio, que es un himno precioso que desde los orígenes los cristianos meditaban y meditaban, pero no terminaban de comprenderlo. Grandes teólogos han escrito sobre este prólogo de San Juan, pero nadie terminamos de entender y comprender este gran himno. Es un himno tomado de los gnósticos y nos habla de la luz de Dios, de la palabra de Dios, del Verbo de Dios, en quien hemos visto su gloria. Es muy difícil comprender este misterio, pero os voy a contar una pequeña historia que nos puede ayudar a profundizar en este misterio del que nos habla el Evangelio de hoy. Había una vez un rey que quería ver a Dios. Antes de morir tenía que ver a Dios, quería ver a Dios, sentía necesidad de ver a Dios. No es algo que sentimos todos en nuestro corazón. Reunió a todos los sabios de su reino, los emplazó a que le dijesen cómo podía ver a Dios, qué tenía que hacer para ver a Dios. En esto se presentó un pobre pastor, sencillo, humilde, que le dijo: Majestad, le mostraré el camino para ver a Dios. Y el pastor condujo al rey al descampado y le mostró el sol en el momento más fuerte del mediodía, en que más brilla, y le dijo: mira, mira. Pero el rey le respondió: no puedo mirar al sol, es imposible. ¿Acaso quieres que quede ciego? El pastor le replicó: el sol
es tan solo una criatura. Si no eres capaz de ver una criatura, ¿cómo puedes ver con tus ojos pequeños la grandeza del Creador de ese sol? Pero el rey no quedó satisfecho con la respuesta y le volvió a preguntar al pastor: entonces, si no podemos mirarle y verle cara a cara, dime, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? El pastor le contestó: esto te lo explicaré, pero si antes nos cambiamos de ropa tú y yo, y me pongo tu ropa y tú pones la mía. El rey se bajó de su trono y se vistió de pastor. Así es Dios, replicó el pastor. Baja de su trono, se viste como los hombres, toma carne como tú y como yo, y trata a los hombres con tanta bondad que les hace dioses. Este es el gran misterio que nosotros celebramos y que nunca comprenderemos, ni siquiera ya después de la muerte, porque nuestros ojos son tan pequeños que no son capaces de ver a Dios. Nosotros sabemos que a Dios nadie le ha visto jamás, ni le verá. Pero creemos que Dios se ha hecho como nosotros y tiene un rostro humano en Jesús. Si quieres acercarte a Dios, acércate a Jesús. En Él verás el rostro de Dios. Por eso, la persona humana tiene una extraordinaria dignidad. Es imagen de Dios invisible. Lleva en su interior la luz de Dios, la gloria de Dios, porque Dios se ha hecho hombre. El rostro de cada hombre refleja de una forma muy lejana el rostro de Dios. Si quieres ver a Dios, mira con una mirada nueva a los hombres y en ellos verás el rostro de Dios. Expresemos ahora con toda sencillez nuestra fe cantando Signisten dot, Signisten. Signisten dot hauna, Signisten dot. Signisten dozue jangoikoa, aita algustiduna, zerulurren egilea, Signisten dot jauna, Signisten dozue Jesucristo bere seme bakar, Jesucristo gure jauna, ama Birjinagandik jaioa, nekaldu eta obiratua, biztu eta aitaren eskuialdean jarririk dagoana. Signisten dot jauna,
Sinisten dozue Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen alkartasuna, pekatuen parkamena, hilen biztuera eta betiko bizitza? Sinisten dut jauna. Egin dagigun otoitz, semearen jaiotza berau salbatzaielez aurkeztu deuskun aita jangoikoari. Kristauon alde, para que quienes formamos la Iglesia en todo el mundo, con nuestra vida y nuestra palabra, demos buen testimonio del Evangelio de Jesús. Eskatu de jogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. Munduko herri guztien alde, para que en todas las naciones de la tierra arraigue la justicia y la concordia, y a nadie le falte lo necesario para vivir. Eskatu de jogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. gure senide eta lagunen alde, para que podamos compartir, especialmente con quienes tenemos cerca, la alegría y la esperanza que nos trae la Navidad. Eskatu de jogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. gu guztion alde, para que estos días nos ayuden a tener siempre un espíritu más abierto y generoso. Eskatu de jogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. Jesucristo gure jaunaren bitartez, olantxe. Zenideok egindagigun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Zagaratu egizuz jauna, doai honeik, zeure seme bakarraren jaiotzaz. Honetan erakusten deuskuzu eta egiaren bidea. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Gora bihotza, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, guk zuri aita guztiz santu horri, eskerrak emotea nun nahi eta beti Jesukristo zure seme maitearen bitartez. Berau da zure hitza, beronen bidez egin dituzu tiran guztiak, berau bialdu deuskuzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Virginagandik jaioa.
Beronek zure nahia betetako eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituan eta heriotza eserestuz nagusi agertu biztuera. Horregaitik, hain geru eta santu guztiekin, geuk ere zeure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna, zerun lurrak beterik daukaz zure diztirak. Osanna zeru goienetan, bedenkatua jaunaren izenean datorrena. Osanna zeru goienetan. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizuz bada ogietartauneik zeure espiritua izudiaz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezan. Berak, saldu ebenean eta bere gogoz krutzera joiala ogia hartu eta eskerrak emonez zatitu eban eta bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eizu eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza data zuentzat emongo dana. Afalondoan bardin, kaliza harturik barriz ere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez, hartu eizue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza data, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko izuriko dana. Egizue hau nire oroikarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik jauna, zeure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dautzuguz. Zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzuzalako, eta abalik eskatzen deutzugu Kristoren gorputzodola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoan zure leizea. Eroa izu maitasun osora. Leon gure aita santuarekin, Joseba gure artzainarekin eta eleiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna biztuteko itxaropenean joan diran gure zenideak. Juana, Barinaga, Francisca Santa Maria, Ildefonso Larrieta eta Etxekoak, Juan Olivares eta gu guztiok urreratu gaitezen geure zenide gana eta eskertu gu gaitik mundu honetan egin eben guztiagatik. Eta asmoak Miguel Madariaga, Gregoria eta gu bakotxaren asmoak.
Errukizakiguz arrengu guztiok betiko bizitza jaritzi dagigun, jangoikoaren ama Maria Doatzuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zeure aldizkide izan diran santuekin, eurekin batean goresten zaitugula Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honegal, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eterakatziari jarraituz, bildur barik kanta dagigun. Gure aita zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emoi guzu gau, egun honetako ogia, barkatu gure zorra, geuk ere geure sortu nahi, barkatzen dauzegu ezkero. Ez eiguzu itxiten da zinoan jauzten, baina aterakakizuz gatxetik. Aterakakizuz jauna gaiz guztietatik, emoiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan, eta ez du aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan, zaingago zala. Jesukristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei bakea izten deutzuet, neure bakea emoten, begira zure leizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez, emoio zue leizari bakea, emon batasuna, errege bizi zarata, gizaldi eta gizaldi guztietan, jaunaren bakea beti zuekin. Emoio zue bakea alkarri. Jangoikoaren bildotza, zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zeukentzen dozu munduko pekatua, emoiguzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen dabana, zoriontzuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nazi hor zu nire etxean sartzeko, baina esaizu bat eta osatuko naz.
Venezuelako herria geure otoitzean ukiko dugu gogoan gaur. En ti está la luz, reina en mí la oscuridad, pero en ti está la luz. Estoy solo, pero tú nunca me abandonas. Estoy desalentado, pero en ti está la fuerza y el aliento. Estoy intranquilo, pero en ti está la paz y la seguridad. No comprendo tus caminos, pero tú sabes el camino para mí. Jauna zuekin bedeinkatu zaiezala jangoiko algustiduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoaze jaunaren bakean. Eskerrak Virginia maite lotan dago zure seme lastana. Zeaz gatoan ipinizazu gure bihotzen kutxuna. Ongi bai ongi igaro ditzan gaua eta egunak. Poliki, poliki eragiozu egin dezan ongi bai ongi igaro ditzan